dan svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Gaming Niša. Danas ću da vam pokažem kako se prave pokretne stepenice. Evo ovako. Prvo što nam treba je kamen i voda. Ali oni će da rade samo u jednom smeru. Znači moći ćete da idete na dole. Sad ćete da vidite. Pratite mene i bit će sve u redu. Dobro, to nisam mogla da rušim. Evo ću morati da srušim, smeta mi njegova kuća. Dao sam vam 400 evra da mu poruši kuću. Ti je rekao da se penješ dobro. Beži bre. I sad vi trebate samo da pustite ovdje vodu. Da ide. I probušite dole jedan. I onda kad hoćete da se lazite, vi samo stanete dole i ništa ne radite. Evo, spuštate se. Hoćete da to brže ide, vi možete samo da ubrzate. Na gore možete da stavite i neke stepenice. Eto, vidite. Kad se popnete, ništa. Samo stojite. To bi bilo to za ovu epizodu, ljudi. Nadam se da vam se svidjelo. Biće još puno. Ćao.